ibinyacumi by'abantu bari barambaraye hafi y'inzira ya gari ya moshi kuri sima bose bishwe n'ubushita. Muri iyo gare hanukaga urupfu. Tué par la variole. Ça sentait la mort. Bukeye mu gitondo yafashe igisirikare cy'abaganga bahuguwe mu by'inkingo babarura abantu bagera ku 200 bari bafite iyi ndwara muri Tatanagar honyine. Bafunga gare zose zo muri aka gace n'imihanda n'amaduka byose barafunga, bashyira mu kato umujyi w'abantu 600,000. Bakingira buri wese, bakura ubushita muri aka gace ka Tatanagar mu gihe kitageze ku mezi 6. Bagitangira kubyina intsinzi, bahise batangira kubona abantu bashya barimo kwandura iyi ndwara. Barakurikiranye basanga ubugandu bushya bwose bwari burimo guturuka mu gace kari gatuwe n'abantu bo mu bwoko bwitwaga abaho. Dr Larry yahise ajya gusura abo bantu bo muri ako gace. Nagiye kubasura kugira ngo mbasabe kwikingiza kugira ngo bahagarike kwanduza abandi. Gusa umuyobozi wabo yarabyanze, ambwira ko iyo ndwara yaje ku bushake bw'Imana, ko niba bagomba kuyirwara ubwo nyine nta kundi byagenda. Yasubiyeyo arataha, ariko nyuma yaho bakomeza kubona abantu benshi bandura ubushita baturukaga muri uyu muryango w'abaho. Abayobozi ndetse n'impuguke za Loni mu by'ubuzima bahise bafata icyemezo cyo gufata umunsi umwe. Bitwikira ijoro, bagota icyaro cyose, basohora abaturage mu mazu yabo, bakora ku buryo buri wese akingirwa. Uko niko baciye indwara ya variole mu Buhinde. Ubu nta nubwo tukiyumva. Twese turabizi ko buri mwaka turiya dushinge turyana bajombagura abantu turokora amamiliyoni y'abantu mu isi. Ariko hari andi mamiliyoni y'abantu mu isi bitwa anti-vaccin, abantu barwanya inkingo. 38% by'abanyaburayi batekereza ko inkingo zitera indwara zakabaye zikingira. Iyi ni imibare ya komisiyo y'umuryango w'ubumwe bw'Uburayi. Jean-Claude Juncker akiyobora iyi komisiyo we yanavugaga ko kurwanya urukingo ari nko gukina n'umuriro. Ishami rya Loni rishinzwe ubuzima ryo rinavuga ko abantu barwanya inkingo bari mu mbogamizi zikomeye zibangamiye ubuzima muri iyi si. Ingaruka ziterwa no kurwanya inkingo zanatangiye kugaragara. Kuva mu mwaka wa 2016 indwara ya rougeole yatangiye kugaruka. Mu mwaka wa 2019 abantu barwaye iyi ndwara bikubye inshuro 3 ugereranije n'abariho mu 2018. Ikibazo nuko dusigaye tuba mu isi yateye imbere cyane muri demokarasi no mu burenganzira bw'abantu. Uyu munsi gukingira abantu ku gahato nkuko byakozwe muri Tatanagar mu 1974 ntabwo byakoroha ku bihugu byinshi. Nko mu Burayi ibihugu 12 byonyine nibyo bitanga inkingo ku itegeko. Kugira ngo urukingo rutangire guhabwa abantu binyura mu zihe nzira? Byemezwa bite ko urukingo rwujuje ubuziranenge kandi koko ko rukingira indwara runaka? Niba vumbura urukingo rwa coronavirus bazarunyuza mu zihe nzira mbere yo gutangira kuruduha? Urukingo ruzadukingira coronavirus ndetse n'umuti uzayituvura uyu munsi birimo guhabwa inyamaswa cyane cyane imbeba. C'est parti, c'est en cours. Ni ibikorwa twatangiye kandi bizamara ukwezi cyangwa se ukwezi n'igice. Turimo gukingira imbeba, hanyuma tukazifata amaraso tukareba niba imibiri yazo yarakoze abasirikare bo kurwanya urwo rukingo. Twasanga imibiri yabo yarakoze abo basirikare, tugahita tuzitera coronavirus ngo turebe niba izifata. Et on voit si elle résiste. Numwe mu bashakashatsi bo muri Institut Pasteur ubu tubabwira ibi urimo kugerageza urukingo rwa coronavirus ku mbeba. Kuva twaza ku isi ntabwo ushobora kumenya umubare w'imbeba zimaze kudupfira zigeragerezwaho inkingo n'imiti. Minisiteri ishinzwe amashuri makuru n'ubushakashatsi mu Bufaransa ibara inyamaswa 1,918,481 zakoreweho amageragezwa y'inkingo mu 2016 honyine. Kuva mu 1901 ibihembo byitiriwe Nobel byose byatanzwe mu cyiciro cy'ubuvumbuzi ku mikorere y'ibice bigize ibinyabuzima byahawe abantu bakoreye ubushakashatsi ku zindi nyamaswa zitari abantu. Twebwe abantu duhuje n'imbeba 95% by'uturemangingo tw'imibiri yacu. Ingingo ihita ihindura imbeba umukandida mwiza wo kubanza guhabwa inkingo zagenewe abantu. Iyo urwo rukingo rutagize ingaruka ku mbeba ubwo nta ngaruka ruba ruzagira ku bantu. Impamvu tugeragereza imiti n'inkingo ku nyamaswa cyane cyane imbeba nuko izi nyamaswa zifite ibice by'imibiri bikora akazi kamwe n'agakorwa n'ibice by'imibiri yacu. Inyamaswa nyinshi hano mu isi zirwara indwara zimwe n'iz'abantu barwara nka za kanseri, igituntu, ibicurane, asima ndetse hari n'indwara nyinshi twazaniwe n'inyamaswa. Twabivuze ko iyo bakora urukingo bafata indwara bashaka gukingira bakayambura ububasha bwo kwica barangiza bakayitera mu mubiri
kugira ngo uwo mubiri wishakemo imbaraga zo kurwanya iyo ndwara, cyangwa se kugira ngo uwo mubiri wige uko barwanya iyo ndwara. Nko gufata imbwa ukiriza inyama y'urukwavu kugira ngo yumve uko urukwavu ruhumura, ibika iyo mpumuro mu bwonko bwayo, ubundi ihita ijya guhiga inkwavu izi neza impumuro y'iki igiye guhiga. Mbere yo gukora ibi byose babanza kumenya niba ufite ubushobozi bwo kurwanya iyo ndwara. Kubimenya ni ukugerageza urwo rukingo ku nyamaswa, ubundi bakarugerageza no ku bantu. Mu 1988 Burayi hashyizweho itegeko uburenganzira bw'abantu bageragerezwa urukingo cyangwa se imiti. Iyo urukingo rwamaze gukorwa bakarugerageza ku nyamaswa bakabona rurakora kandi nta bibazo rutera umubiri, bahita barugerageza ku tunyangingo tw'umubiri w'umuntu ariko tutari mu mubiri w'umuntu. Niba ari umuti cyangwa se urukingo rw'indwara ifata utunyangingo two mu bihaha nka coronavirus, barabanza bagafata utunyangingo two mu bihaha by'umuntu bakadukura mu muntu bakadushyira mu bubiko bwabugenewe, ku buryo n'ubundi utwo tunyangingo dukomeza kumera nk'aho turi mu muntu, noneho bakadutera rwa rukingo cyangwa se wa muti ngo barebe icyo bitanga. Iyo bitagize ikibazo bitera, noneho nibwo bafata icyemezo cyo kugerageza rwa rukingo cyangwa se wa muti ku bantu. Kugeragerezwaho urukingo bikorwa n'abantu ku bushake bwabo. Uwemeye kugeragerezwaho urukingo cyangwa se umuti ashobora kuba ari umuntu muzima utarwaye, cyangwa se umuntu urwaye indwara arimo gukorerwa umuti cyangwa urukingo. Iyo ari umuti, kuwugeragereza ku bantu bazima batarwaye biba bigamije kureba ko uwo muti ushobora kwihanganirwa n'umubiri w'umuntu. Iri ni igerageza bavuga ko ari iry'icyiciro cya mbere. Mu cyiciro cya kabiri nibwo uwo muti ugeragerezwa ku bantu barwaye iyo ndwara igomba kuvurwa n'uwo muti. Iri ni igerageza bisi ry'icyiciro cya kabiri, icya gatatu n'icya kane. Gukora aya magerageza biba bigamije kumenya mu by'ukuri uko uwo muti cyangwa se urwo rukingo bikora mu mubiri. Baba bashaka kureba ngo uyu muti utangira gukora ku mubiri w'umuntu iyo yahawe ungana iki, cyangwa se uyu muti utangira kugira ingaruka ku mubiri w'umuntu iyo yahawe ungana iki mu birebana n'ibipimo. Inzego zishinzwe ubuzima ziba zigomba kumenyeshwa ibikorwa byose by'amagerageza y'imiti arimo gukorerwa ku bantu, kandi ziba zigomba guhabwa amakuru yose arebana n'iyo miti cyangwa se izo nkingo zirimo kugeragerezwa ku bantu. Ni nazo zifata icyemezo niba iyo miti cyangwa se izo nkingo zizagurishwa muri icyo gihugu. Abakorerwaho amagerageza nibo babyiyemerera, kandi bagomba kuba bujuje ibisabwa byitwa critères d'inclusion. Ibi ni nk'igitsina cyabo, imyaka bafite, imiterere y'ubuzima bwabo mu gihe cyashize. Ugeragerezwaho umuti n'urukingo ahabwa amakuru menshi mu magambo no mu nyandiko kuri urwo rukingo, akabwirwa ibyiza byarwo, yewe n'ibishobora kuba bibi kuri urwo rukingo, ndetse aba yemerewe igihe gihagije cyo kubitekerezaho, yabishaka akaba yanisubiraho. Gukora urukingo cyangwa se umuti ni ibintu bihenda cyane, bishobora gutwara miliyaridi y'amayero, ubwo ni miliyaridi 1000 z'amanyarwanda, kandi ni ibikorwa bitwara igihe kinini. Hari urukingo cyangwa umuti bishobora gukorwa mu gihe cy'imyaka 10. Uru rukingo rwa coronavirus rwo bavuga ko bishobora kuzatwara amezi 16 kugira ngo babe rwatangiye kutugeraho. Naha dusoreje iki gice muri iki kiganiro tubashimira kuba mukurikira. Wari uzi ko ari ngombwa gushyushya neza ibiryo birengeje igihe cy'isaha bivuye ku ziko mbere yo kubigabura? Birashoboka ko umubare munini w'abantu bakuriye mu bice by'icyaro bigeze kurya ibyo kurya bikonje inshuro nibura irenze imwe. Urugo rukungahaye ku byo kurya mu gihe kitari kinini gishize rwarangwaga no guhorana ibijumba cyangwa ibindi byo kurya rimwe na rimwe byahabwaga abana bikonje mu gihe bagiye ku ishuri mu gitondo. Iyo mpamba y'ibijumba n'ibindi biribwa byakonje yaribwaga saa sita, ahanini kubera ko abana bigaga kure y'ingo zabo. Birashoboka ko benshi tutabimenye, ariko nyuma y'iminota 60 ibyo kurya bikuwe ku muriro biba byahoze ku rwego udukoko dutera indwara dushobora kubijyamo, ntitugire icyo tuba, tugakomeza kuba tuzima, tukororoka, ndetse tukaba twatera indwara umuntu wese utwinjije mu mubiri we. Abahanga babara ko amoko arenga 150 y'udukoko dushobora kuba ahantu hose hari ubuzima. Umwuka duhumeka ubwawo ucumbikiye ingano itabarika y'udukoko. Buri munota nibura duhumeka udukoko 200,000. Ubudahangarwa bw'umubiri nibwo bubuza utu dukoko kuwugirira nabi. Buri mwaka umwe umuntu yinjiza mu mubiri we nibura udukoko miliyaridi 105 twose tuba turi mu mwuka duhumeka.
iyi ngano y'udukoko mu mwuka niyo isobanura ko ibyo kurya bitetse iyo bivuye ku muriro bikamara isaha imwe biba byamaze guhora, ku buryo niyo byaba bibitse ahantu bipfundikiye umwuka ushobora kunyura munsi y'igipfundikizo ukagera ku byo kurya. Uwo mwuka uba ucumbikiye amamiliyoni y'udukoko uhita ushyira utwo dukoko muri bya byo kurya. Agakoko kamwe kaba gapima nibura mikorometero imwe. Mikorometero imwe ni milimetero 0.001. Ni ukuvuga ko ari ugufata milimetero imwe ukayigabanyamo uduce 1000. Utwinshi mu dukoko tuba ari duto inshuro ziri hagati y'100 n'ibihumbi 10 munsi y'ingano y'akabuye kamwe k'umucanga. Ibiribwa byinshi iyo bikiri bibisi biba bifite igice cyabyo kibirinda ko udukoko tubyinjiramo imbere. Urugero ni nk'imbuto n'imboga nyinshi. Ibishishwa byazo birinda udukoko kubyinjiramo imbere, ariko iyo byamaze gutekwa biba bihindutse inzira yoroshye y'udukoko. Iyo bitetswe bigashya udukoko twose twashoboraga kuba tubiriho inyuma turashya tugapfa, ndetse rimwe na rimwe iyo hari utwabyinjiyemo imbere natwo turashya tugapfa. Gusa iyo twamaze gupfa maze ibyo byo kurya ntibiribwa ako kanya, utundi dukoko duturutse hanze tuba dushobora kwanduza bya byo kurya bihiye, cyane ko bwa bwirinzi byahoranye bikiri bibisi buba bwavuyeho. Ibyo kurya byose biri ku rugero rwa dogere Celsius 120 z'ubushyuhe ntabwo biba byacumbikira udukoko. Niyo mpamvu ari byiza kurya ibyo kurya bishyushye buri gihe. Usibye guteka ibyo kurya bigashya bihagije kandi bikaribwa bishyushye, ubundi buryo bwiza bwo kwirinda udukoko n'ingaruka zatwo ni ukwibuka buri gihe ko udukoko tuba ahantu hose. Nawe ubwawe urimo gutegura amafunguro ushobora kuba ubuturo bw'udukoko. Ku mubiri wawe hahora udukoko tutabarika. Mbere na mbere kwigirira isuku mu gihe cyo gutegura amafunguro ni ingenzi cyane. Gukaraba intoki n'amazi meza n'isabuni kandi kenshi nicyo gikorwa cy'ingenzi gikwiye kuranga buri wese, by'umwihariko abantu batekera abantu benshi nko mu maresitora cyangwa se mu mashuri. Ibikoresho wakoresheje mu gikoni biba bigomba kozwa buri gihe uko bimaze gukoreshwa. Aho ibikoresho bibikwa nko mu gikoni naho haba hagomba guhora hasa neza. Kubirebana n'ibyo kurya byasigaye bitetse, ni byiza kubibika mu byuma bibikonjesha, waba utabigira ukabibika mu kintu gisukuye kandi gipfundikiye kigomba guterekwa ahantu hasukuye. Ibyo kurya byose byatetswe bikamara isaha bitari ku muriro bigomba gushyushywa mbere yo kugaburwa. Ibi byose nibidakorwa abagaburiwe ibyo byo kurya bashobora kuzahura n'uburwayi. Nibigenda gutya ugatangira kumva cyangwa se kubona ibimenyetso birimo kubabara mu nda, gucibwamo no kuruka, uzihutire kwa muganga.